government of India ga chataraiba dialogue se masi chahi kunga taruk taret chujale aduna sukui basi mo ma kari mamta khangdana hojibau chatari adudagi chahi mapan gi mamangda 2015 da August home do rangani Narendra Modi na amuk lautoktana adumba agreement ama framework agreement ama amuk point kharada tawdana lakale adu chu framework agreement tawdu de loge do rabra haidra mayam si yaningba kangbu yaningda kangbu asigi tawbu sida mayam chi thak 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 nadana tongnaraba matung sida adu chu kaim tawdana chahi mapan asi hinjal execution sigi pibum leibusida government of India na adugumba mamonda loin lere nan akogi marup Deputy Prime Minister atem na kanoga akogi any life kira kanano karambano channel amago unavada asi yam sang la chathare chi karino kamai to no the man irai line komi government of India da hangudana you please ask to the government of India hai nai moide lere thuge tapke si moide lere we are ready hai na hai khare bako umaten army ki general oramba hojiki deputy prime minister ৱিভাগে হেক মাথংda oribase aduna adugumba haiba magi statement na to rightly pointed out that government of India na pokum pigadamne adu pita danol ai sumaina thajaba hatpa moi maunga man natraga mo oiroko akhoi manipur prajana manipur sokadra so oidra greater nagalim haip taragadi manipur assam Arunachal dagi lam macet mayam naga tabal mayam te pullaga tawuduna ko the problem ogadra oiroidra haidana ningsathe dana leibaduna am oyako adum nadi oraga adu oibara oidabara adu tawroi harabsu natraga tawni bo harabsu mayam na yaning da ba khoning da boduna kona laksu cha amma natraga am tawraga wari sanabse losin ba yaraba pot amane aba effect tawgadaba leiba praja mayam madugi government mayam da chu tanaramaga adu chu tawdaba adum loisindana mong tadana hojikso kam kuina thamge dorimno haiba port ama asilere sigi maraga sida government of India na tawri se karino asi topic se mali lenana NSNIM further exposes central security forces haiba adum ba government koi NSNIM na phongdo ibisi central security forces asina tawri ba thabak na koina na natraga haktheng nana Mitei da lana landarak liba kuki militant sing mapandegi changakpa manungdegi leiba adugumba manipur thogaiba pamba kangbu sing dana koinana mateng pangaga landarabra haibigi question ama leigrabagi tungda amuk makhaptana central security forces ki role se moigi mieng se masi expose tawrakpanaba innocent ayamna ado ahan bagi torpa tangtra matra tu me ado edo arangani ada akoi ge adugumba NSN akoi ge government of India gi central security forces na kene b da mateng pangcheleraga mitei dal anda han me gi pot tawrabra habi gi question lakpa kanda akoi chida chu nena gare 15 gi 16 gi nungdang makta da haip tare nena badu da akoi ge government of Manipur na by the Chief Secretary, Chief Minister, Honorable Chief Minister, na Sengdo Kadabani, or Mana Government of India, Taksin Gadabani, Singum Sumba, Akoi BJP Nalusingba Government, double engine chair, Masi anti Mete Oina, anti Manipuri Oina Chaki Gadore, as an Home Minister na Amisaji na Sengdo Piu, Haidana Hagadabani, Adana Hare Kongipe Maragi, 16 May 2024 ki Kanodo heading the Suyore. Other isam chamna kuki gyan man tadaba manipur thogaiba bamma mapani changpa khara kuki punamak nataba aduna mete dalana mong tadana tawbra haidana leinilingen chanjaj dei pong na Indian security forces na mateng pangga landa halakpa haibasidi state terrorism gi ek ama tawrabra government of India na yarabra security central security forces na tawri ba thabak che government of India na khangdaba yaroi ba aigi yom kol ngak pada aigi chanu pa na tawri ba do aigi nupi na tawri ba do ai khangdaba yaroi ba ko aduna adugum begi duda maya security forces na tawjabne ai khoi de manipur praja ge tamta khalli na hajin ba yaroi ba adur budi
adu migi port ama tawraga kana kana go mana haibadadi tawriba manipur gi chathariba lal se machi state sponsor terrorism la kaina hairubi tamukta kari CPI gi leader gi maini pi any raja aji FR ga lokhatana tawine matamda da ina thengna hojikti chumdribra aina tawi makte hairoi hojikti central government state ji center gi wani asina security central security forces na thado oga NSN IM gi mathaktabu orabasu aduga mitei gi lalobada orabasu mitei praja hatliba aduma KNB si aina Myanmar romdagi paulo badadi mase manipur gi mitei gi kuki manipur romgi kuki haitare Myanmar romdagi changapana taba adugumba manipur romdagi kuki na Kuki National Army Burma Haimusu Lere, Kuki National Army Kano Bangladesh Haimusu Lere, Kuki National Army Border Haimamsu Lere, Marong Toga, Aduga Maduki KNB se Manipur branch, Haibugumba Mali, subject to correction. Manipur front. Manipur front Haitare, Aduga Som Myanmarongi, Wakalon, the Yauraga, Adug Migi Kanguna Sarega, Tobasida. Indian security forces na michang changaga mitei lalobada amasung mitei prajada landana ba lal se waging war against the government ataba waging war against the Meitei people or Manipur people asida tawa port say NIA na charsi thagalakpada adumba NSN IM na mitei underground da mating pangmagumba male khole haina hairi se mase Kalau bawa cumi nantang telah tu tengah si kun mari jauh reko, ahan begitu. Contoh tiene, sengdorak tiene, by the government of Manipur or by the government of India. Matu aran bani, moi na NSN, ayam na pangun hun bani, government of India bu, amang matasin bani, matu aran bu apa ni, masih lali, hai dana, NIA nara, aduga intelligence ki kambu nara, natrako Ministry of Home Affairs nara, masih sengdok kadam na, sengdok tiap. Aduna sengdokta tana leringay manungda si taruktarani si hapta muksil lerakanda ujiki si muka mayam phongna le iba se maruena ai mangda leribu khabar Indian security force ki leadership NSN IM na sabak phalak le Indian security force na kuki militant singda bomb sab yauna makal kaya gi training piri IM na haiba sikarino si jom machibo kanta tawdana kalimta haidana khoya chum leiba aduga hainung haijo na Manipur de mi na te sanga gum mani ga na khalli bal usitabro amuramda ako chi mi na tab thakle rabra Manipur da dugum bam thokpo te ka chona te da haidana reign of terror ma chathari bra natraga state terrorism mo na tawri bra state terrorism che magi Indian forces ni thongpa da Michang Ibra, Madu conspirator 121A, waging war against the government of India. Aduna masaya koi ukin group masum lanai wena kanabada masi BJP na luching ba double engine asina government of India hojikti moina pairi ba asina India lipat India ki nation asiki mayukta changchila ibra Government of India, that means BJP government China, India hariba nation che, Union of State hariba India che, asida mantang na ba tawribra, adu mo pudi mante, ano election na su mamita na ipse, constitution thukay do re, hai dana agad Nirmala Sitharaman finance minister ki nupado na higala iba, aduga koi Chaitapal Malik BJP ki hani ki governor JK ko aramatun hairi iba je raberowe Maharashtra ki DGP former DGP tun hairi ba aduga RSS ki ngamthang luching ba amana haigi ba aduda mayam mama chilai re ba ko ase hairi ba mayam se masi na India si mangan na ba India ki constitution si segai na ba tawbajala mathangda mohana election tawradaba yai hari Chaitapal Malik na adu karino adu Sitharaman gi no pa prakash tuna India ki map si pairani India ki map so hongdo ani hari karino se
lai lai cho hai garaba khang garaba khot garaba di ruling de yauri ba mi singi mari le na ba mi sing phamnai ba tunai ba di juris adi ukin mayam gi channel advocate sing supreme court ta leiba du santa dabe adi ga du ta prasanta bhushan mayam le hare ko adu ai goi is ta urip se mi le ta ba na political party le ta na CPI le ta ba congress le ta ba adu de gi kari JDS JDU am admi manipur se ranti dol gam ta le ta ra hai de BJP suni ne BJP oyo manipur ki BJP oyo ba Congress oyo manipur ki Congress oyo ba CPI oyo manipur ki oyo wai CPI gum magi di state na hairaga center na dum lawi ate gi di BJP sum Congress ti a da gi hairak tar di ate CPI gum magi di chede to rasi to ne yes okay hai aina sum khang bada but hen chauri bo BJP gum da di a da gi hairak tar di chemene thar ba ba khoi ye mele kunthra ga ni thoi hana majority oi bida aduna khanja bangam de aba aduna sigi phibum da adum da khar koi thore sigi phibum sida han ba round sida ko NSN I am na further exposed or even seen attack padi masi Bharat Sarkar na Manipur Sarkar na concerned authority na adugumba concerned intelligence forces na sengdok tarabani na si chumne hana lo butai ko hayanga sengdor ka da du ding ai butai chumne hana lo butai ba adu warga di Manipur si thugai na ba Manipur masa si du thugai tarap so Manipur gi manungi emotional integrity people masen sida koi gi thugai na ba Manipur de dum thamba Manipur da de ka helo e di mo ya haidar so kai bi ya ro e ko manung du de thugai ba imung di kai da ba adu ga section de ohum thong thugai ba adu tawduri bra ba adu punham ga do ai koi na section na che maroi na ai gi marob ani ai gi younger friend Rabi Khan Congress represent Tori ai gi marob Sotin Kumar CPI Tori achauba lab ki force ni ani se da so ai na kana appeal tong ning ba kar gi sigum ba i ren na se sigum bagi pali ba mawong mathong maram khangda ba double engine mamangi engine do na chingba maningi engine sidi thau yauda ba maningi engine sini in basu yada ba maning mamang oina cha ba chan jora oina tobe engine na te aeroplane gi engine do na te aina chung kan bada mamangi sini hek le pa maning sile pa mamangi sini chingma da dum pakcha chat pa adugumba double engine la haiba wahang se hamningi ahan mada samaina tentak na lakse papung ai question si khara ai de NSM thamai ba magi content si da ai mapung ina changsin jarake duga ai couple of question na papung de lakse ke han bazi papung ase ki bomb sabagi wofam ma palai bomb sabagi ai ko ki bomb sabagi factory ama Indian security personnel sing na nga e have ni mapung ina NSN I am na palli bo wafam si ama siki bomb sabagi factory ma kene gi oina leiriba magi camp te leiriba magi factory gi surroundings NSN I am na madu security si p have gi sorry Indian security personnel sing na madu security si p have gi ofam ma lai masi kamai yeng be pong kari faubi masi matang si adu chule adu hojiki se rabina bujidi hairiba meta sa amonom chakre NSN I am gi phaba phataba Manipur gi mayokta tawda ba adu natte ba NSN I am further exposes Central Security Forces. Say, who can natro? I coibu Karimamata Mamada Yaknam or Payaba or Yaraba, Natro or Suyaba, Kanano, Amana, Henachau Yanaba Amagida Mukta, Yomo, Woman Indiana, as you may take it on nervous say, as you the missing Chang in hey, sit or Rene, I'm a Talak Panaba. As you can note that. NSN I am ga ba sarkar tawra khoi ta kari tori ne nam thak to adom ne chakadam na te no khatang pairap chakare adu na urabina adu gi di don't mind adu na te NSN I am na phaba phataba du na te hauju ji mak sei amaga tha ama changchila aba asida kuki ni haiba kuki militant khara kuki lona mang na te asina loktuna ga landara iba asida government of India gi Central Security Forces na sogal laga pong state sponsored terrorism man ba pot ama changchil iba che kanana talakpa NSN I am na takpa NSN I am di makalmai na khangba NI gi charge amagi matangda aduga natraga so NIA na hairakpa amada tawrin ne ba pot che aduna
masigi matang de na san na phai phate adom na changa da na tri bang sigi ojiki topic ke mari lin na di ai khoi de talak pana ba manipur se thugai na ba manipur se masi manipur bu yeng thi ba separate tan ba kuki kharana lautu na raga taw se da government inda di tongam ni he hai bana ba tong de de government inda na har odana mas tang trang ma da taw gi ba tra tuk ta taw gi bu adu di ho na khange taw de lautu na re hai bana ba some na har da adu gi tum tang declare o mina se wa te te lo ni ya di bu prime minister hai ba hai da moi na hai ja bani moi gi ato ke lon sar hai bra adu di deputy prime minister hai bani moi lon da so adu gi hai bi on man lon moi na deputy prime minister hai re adu moi se to khai bale pa man adu ai na senal se che na moi dai ne recognize to re hai bani te moi na hai ja bani ba adi pele gi to pele gi luching ma tu prime minister UNL ki luching ba prime minister president le jaram ne ba ko NSN gi chu le jabadu mai na aduna amane ba aduna te aduna ngai ko hai ba hodri ne ai de hojik wang do age aduna sugum ba ai khoi da talak pun ne khoi gi mid mai oil ne NSN IMC saba san khu chok kadam ne ba nang na khoi bu khoi thak thak kali tor kan na mu theng na ni tor tri ni na yes nang ga iga lengon na samni na kadam ni chi khoi tawduri ne ba manipur hek lai mai ba naga khangde maite khangde aduga pangal khangde haribe indigenous oil ba mayam se asiga kuki marakta de hawraba yadre maram de kuki praja maite ga tanening ba maite pangal ga tanening ba yam leijaraga chu moi machin thokpa ngamdram ne moi de haru yadre hojiki wena naga ne pangal ne maite ne si punna chaminaraga akhoi kuki maite da pan akhoi ki panmina ba pam sing de wari sanam gi bhaw to godorim to phum thoim ne ba ko ngamjada baduna amani hariba punama che rosalakpada wahang le so bom saba mama to banang ge wahang le so yam phajai bo aina aroi be seda amtang haning ba la sang samala aroi da manina how to solve the present problem Como ay do lak sege oh adu lak ke har bo di oh habi sigi se mathang da icha oh ji ke question do kare amtang repeat to como NSN I am na thokla statement da palle bazi kungi mi mayam amun ui madudi AR na Assam Rifles na kuki militant mayam am truck load to puraga border da thadara mi habani masida KNB amadi people defense force amasung executive forces singi yam strong nexus ama mokhoi si lei habani masi border da moina combat materials mayam ama KNV da thadai habani masida moina palli PDF habisina National Unity Government of Myanmar da anuba lal horiba government sigi army unit amani PDF haribasina KNV harisina Manipur da leiba ekogi Bamag da based over Kuki National Army gi Manipur gi unit ni wing amani haidana adumaina palli masida booms habasida changba GI pipe sing se Indian Army na mokhoi da supply tawi mapungoi na masida Fayang village ti moina palli masida natana KNV sida bombs bomb kamai sagada ge haibagi training je masisu mokhoi na pi aduga drone kamai na operate to gada ge haibagi training sisu Indian Army da pi haibani aduga Fayang gi ngasai gi factory je bomb sapong gi factory je masisu Indian Army security forces sing na nga I haibagi wafam ne palli je pong kare habini jume adu de conspiracy ma chauna lai Batman amalere apse criminally government of India aduga masibu luchingi ba prime minister home minister army gi makok mogi mathakta bharat ki mayokta lal hobgi section 121 121A gi makada phanana ba FIR ma towi gi mathok tai kari gi no hibu terrorism haibeche non-state actor na toba du khaktan na te ba act of terrorism haibase yam toina hangani che to strike terror in the minds of the people se de so atopa kanon da so haigre miyam gi pung da wakhallon da aki tujung ba piba asibu terror ko ya ba ter madugum gi pali bamong adu reign of terror reign of terrorism hairip se reign ai di pan ba do REIGN reign of terror aduna adumba non-state actor na सरकार के मतलब तो सरकार इंथु ना बा मिचम प्रजादा वाहन बा कोलन बा केहन बा कान बा सरकार द केहन बा कोन बा पुनम अदु खक्तन नते बते टूरिज्म में चिदी सरकार के सिक्योरिटी फोर्सेस ना मिचम बु केहन बा अदुगा वाहन बा नंगन बा अदुगुंबा मिचम की पुंसीदा काइबा पीगे दोरिबा खोलाई पाइबा सिंगसिदा लाल हौरिबा सिंगसिदा लोन मतेंग फंक्शन बा पुनमक असे लाल हौबिकी section makada 120.21A da
adu conspirator on 120 da criminal proceeding lokhat pa yabane bako adubu lori badi hojike leriba modi gi dictatorship BJP ge aphaba phataba mayam lerangwani hojiki oina modi se asi democracy thajadaba modi na whatever modi haibe se democracy na haiba modi na prime minister oragadi arogumba akoge democracy gi prime minister ne haiba mayeke di autocracy oyerabane ba poche chigi leirabanina asi ki dusi ka harba security forces ED NIA loina ma moi branch ni ne hojikse isam samna hanjan na haire na ahing mache minister farga jail da thambanga mimemi Kejriwal do sipai military ko tawgi ba prime minister do ahing na thamde hatok pa ma natrak jail thamba ma prime minister do ohende ba chief minister ohende ba ai khoi ki de nando ko ge kare ba prime minister do modi gi de hing chief minister ma thammine adurdi amaduna ai democracy nga na bagi tamukta constitution kannabi damukta aidi prajana thagalakpana jail manungda nang thamgisu tamjau aidi chief minister oini aidi sichu chumdra adu ko migile pa mo khala abanina achi payments da loina ta phongna re ata phongna bu orabudi koi praja sing se seriously khanba manda kal marina political party sing opposition se kopna kom koi lware na sidi thogai re adu di yadre adu ge lamchu khamdre chai ama hena tomin nale India ke akang ai punamak na haire karigino machamano ani hatuk naraga mana chahi makai ngang de si mapa moina mapu moina kalim haidri si kadore asidi step madri treatment de bunatre ne amna hanthaba trip ne amada sanga de togadablam cha sa tu tore abase adur boidi hojiki kari togadage na haibada gona to khaina ta abading amdabanina bharate ki to e haibiding amjung amdabanina aina su yadabanina khoina su pamjadabanina adurati bharat sarkar chi gyan ta hanma tare one nation one religion one language haina challi ba india gi apun bagi nationalism se masi khara tambi ba ma darkar le sensitization to ba Indian nationalism se 1950 dagini 49 da constitution to 26 November da le ko 50 dagi republic oire adu dagi India gi hanadi akoi gi kanu arami Union of India oidringai da leram port ado 50 dagi di Union of India hairabanina manipur na chingba mayam che lokchilaga ningthomocha panba leipa mayam che lokchilaga dominion of India oramadigi Union of State Waiba India si wera abanaba si wera bakanda one nation one religion one language oina lak pakan de barchi pung kai bi phim la ka doreba aduna India ki oneness oiba nationalism se karmai to raga to gate ke na haibisi India ki mainland thinker singna sensitization to bagi wafam ma changi aina tambigene haibana te ai kan ta khangba na te world gi leiriba mayam philosophy political system si nainaraga si tawba changi ai khoigi manipur gi oneness oiba nationalism si de mamang da chai lising mari manga leibdu loin to 33 AD dagi de civilized nation state amo inala abanina chai lising ani rom si di ai khoigi ne hena liraba nationalism madu oireba marmaduna sigumba oiba sida indana challi balam cha chajat mayam se Masa hongdok pada it will take a long time manam the political system say ni tatanaire capitalist system corruption the based over democracy ni socialist democracy Indira Gandhi na pamjaram mado thabok on thok pangam dadana hoji phong le rimni ado de chamjala kanda yam chang na hairo kan dra hoji ki oina de political dialogue ama tawgadab ne bako CPI ni jairi congress na so atay na so loi haigani gyan taba meeting na political dialogue is the peace talk change the political settlement change the rasin na bama change adu hairega peace talk hairega I the peace talk ya de na bhapta do nari what is peace talk is yam le hre logi matung na profession man ne che am conflict kar maina solve to one have irai lai banate nang na du saro and char yare ko haibidu na te ba peace talk se kanam khangne dire ba manipur da ai de gi chingba political dialogue se bhapta na dire ba What is politics? Is a good coming Adriaba. Aduna
अदु पुनमक तौनब लान हाना लेपन बा लानु कनाना लेपकनी मणिपुर सरकार ने तौब ngamdrabra ngamdre 355 लेरे लेते मणिपुर सरकार दिगी पावर कनाना लौथुई लौथोक ngamdi अदु लौथुई हायरे कोइगिदी यूनिफाइड कमांड लौथोक केमिना हाय यूनिफाइड कमांड लौथोक नबी प्रोविजन अमते याउदे सेदा अदुना Okay. मान ngakho man bithok chabani adu mudul lerabani na manipur sarkar wa hangang darabani na manipur sarkar tahan na ba bharat sarkar tahan na ba aina party ani lebe chintang la sumtang appeal tawraga lojege political dialogue chi tawnu na ba manipur sarkar che beren chi hogdok na bidam ta congress cpi aduga like minded party tara achina jail baharo andolon agoi cpi di yambire cpi gi su program mo na tawre congress ki su aina appeal thawjaningi moi chu manung de yaning bali adu punchil leraga sarkar chita nigan bam changya ba hawalo narendra modi so chengmuchi narendra modi wangangam chi narendra modi no wanganga ga loire narendra modi wanganga ga nan kana no mandi de narendra modi wanganga ka do de wanganga ga ma manipur pachaida haibudu nati mangang de ka do re manipur da ji to e du de lan le pu ai la kani amsa tar kani adu tawne adu na chai thani adu tawne adu ben tawne ada tawne adu tawgani maman chang pon singma police me tawgani ase kok tawda pungamada ani da nongmada nini da hapta amda adu loiba natro adu tawna bi tamta mayam se hodok na ba civil society mayam da so appeal tawjage moiduna moigi tawjarasanu congress amsung communist main opposition party ani na luchingba moigi like minded tara da ina appeal tawjeni being a non politician haiptare channel city na mo ina manipur ke khanjabo mai nen tawjarib di ranti dol bjp su yauge su yau hulune adu yau mai di thajade adu na ani na pulle ga miliching ani ne me koting talk ta na secretary ta democratic movement oiba santipurno oiba mongda laudana khongdana political activities utpakanda narendra modi ne tumin legedra adu mado tawrakanda man me kat to he thokana political dialogue tu yare any amagi or summer yare chman chamjik Okay, I'm no
Another NSN I am